AP Baro Shagathub Khubor Jungi ke Don Bosco Media Network. Kimat bakong san menta ke sengi kilong. Sam pisau menteri rangpa hati terai kendo ke bapinne ikidin kisir. Hatu yakun North East Olympic Games speaker tong Conrad Bantador Bat Preston. Khot Kanongpo Sports and Cultural Association ikisamla rib hol Shaka Christmas Cup Basketball Tournament Arjar Apoa. But la aibor tang shipor yakin nongkit kam ka a Czech holistic awakening movement adogre. But mintang in pash ke Khubor bakam banya. Umentri rangba u Conrad ke sangma ula sampisa lingba ki Czech Payment of Ecosystem Services PES Czechiturai kendo ki balam menjur ban penne ikiding kisit haki jaka jengki nakabenta sansnem nang ni shakman. Kilong yeng ki bedon kendo san hektar shaning kila banterwa bagi kloy banyasoy batte saskolar na kabenta sansnem bagi numpom ye ki ding ha jaka jengki na kiliang ka sarkar kan siu khatsan hajar tingka shi hektar man kasnem kum ka jing penchlori ye kani ka jing tingka jengki ye ki ding ki sit ki bayeng ha jaka jengki lamanaru ikitrai kendo ban pengat ding hakini ki sansnem balete saskolar Kasorkar kalamang sanpau klor tingka hakini kasnem nakapenta kini kejingtmu. Umentri rangba ulasami ki Czech Shillong ying haga khat neutrik naiwing ha district auditorium Dura hakabala don langki nongsenchar ka district CM ka GHADC Albinish R Marak ki officer naka forest department Dura municipal board bat ki nokma naki elaka ki ba naka West Garo Hills district. Saksatai na ismang sakan sikon ya program onari banina anga gisa katong gemagchin isma sakanchi ko nanga betela aru ya program ni gam satani ko isma sakanchian wina nanga maina je ko nanga da show abachingo isma na agani gachim ya program mo pangchakke achini Garo Hills ni aru Meghalaya state ni dentang background dongpa community reserve forest ko nirokna yarangko name rakhina aru yang nas sakna taklo ya tak begepa program ko Meghalaya government abat singat tahap unigaman ya ko successful achu atna nanggen maina ya achni environmental issues ko kragatan handle kana ya program namen gamchata unigaman environmentally achni global warming issues ko aru dentang environment issues ko kumiatna ba wani impact ko kumiatna ya green scheme ba green Meghalaya program na main kamchat begpa program bisa okay Kalong ke AKA ke ithamula haduk kata baka sarkar Meghalaya bat ka Meghalaya State Olympic Association kila pindon kam ya ka jingwan jong ka North East Olympic Games NEOG ban pin I pat ba da ka bataban ha ki surok ki lat ki dong bat ki kendong kencrot ka sor Shillong ya ki dur ki dar tangi ki laingut ki nong yakun bat nong airing ki bakentup yo menteri rangba u Conrad ke sangma u menteri ki kampen roy sports ba bantador lingdo bat usembut menteri rangba ba Preston tensong Shanu ja kidur kidar jang kinong ile akai ke Jylla balai umpen I perthai ye kidur kidar jang ki hakum keni ke juk paho don ke jaka ye ki AKA baro Kanongpo Sports and Cultural Association NSCA minta kesengi kakat neutrik naiwing kalapin bena bakan penlong ye kelumpung ile akai basketball balatip kum Kanongpo Sports and Cultural Association Christmas Cup Basketball Tournament Arajar Apoar Kinong penyat kilapin bena batang ki team ki Banari Boy District ensya bat ailat banyakun hakani kelumpung NI basket pisa ye kinong job Kani kelumpung kan sedang naduk ke Shpotrik Nopra haduk ke Art Potrik Nopra Arjar Arpuar Hamadan Basketball Sajer bat Hasin Pauls Basketball Court. Kinong penyat Kanongpo Sports and Cultural Association kilapin bena baya ki form lak banyo no office urang basnong Kanongpo proper. Katarik bakat do ban penpoy ki form kan longha lanishwa kasantrik Nopra Arhajar Arpuar. Kakar pat ya borok kitim
bat ki klub bakin subha ban chimbata khanang bingin bio ban jiet iki khna ki ban mi khmat na bata ka de nongpo ha ka no ki banta jongka jongki district kamtam le Shillong na kiwi ki banta makane ka basketball ham apo gini ke si ka kala ai jimun to shibun bai ke khna te nganum keren bun bat baro ki rules bat ki regulation hang ni ngin sa ai online la dep yo ya baro ki list jong ki player ki ban wan sim bata O President ka achik Holistic Awakening Movement o George P. Moomin ulapin scam ye kini kinongkit kam jong kathan adogri na kabentahan riu banai ki bakentup yu March Bon ar Marak President Tengkam ar Sangma Vice President Hemant A Sangma General Secretary Bedinova ar Marak Assistant General Secretary bat Sanpo Arngut ki Executive Member. Bat dakitu ki Khubor ngilapoi siya kabakot tat hadu bangine siyambiang kubleshipon.